lagu matos janten semuanya. Alhamdulillah Bapak Wira Pojok Jaya nu bade hajat. Kaping 8 Agustus paonai. Kagiliran kanggo ka sepuh anu ti Subang. Mohon laguna teh dipayun dina lagu Sunda Kejawen. Solendang ke dijajab ku ka Bos Dayat mah naik juragan. Oh sakitu we. Sakedik cumarioskeun atos lagu ieu mah kedap di waktu asar tah. Pawakilnannya mohon langkung 12 menit op sakitu. 10 menit dina lagu Sunda Kejawen. Prung. Hai bah. Kadieu atuh. Andre. Bapak Ulis Atam Widura Nutara Bogoh Kasinden Kaloyong Tarak Noal Kabar gebiak dua rorong. Siap. Ulah pamali Paulis Atam Widura apa nasinta Pak Ketua BPD Naga Cinta 2 periode dudungan kaman nama mahajaannya disadar ke Haji Gundil ya di belendung turi Wilujeng tepang Wilujeng tepang para pemenang sedaya belatung mana nak begitu kula saiki saking gempelan mandiri jaya. oh iya mak iya Badhe ngaturaken lagu kejawenan salajeng nak sepuh ono apa ono Jaipongan Bandung saiki sunis oh sulit yang sepuh banyak orang memanggil aku juragan saya juragan muda ya, bos karena aku kini sedang banyak uang bisnis di mana-mana sampai ke mancanegara saya tinggal payunan kali ku acukan dari telucu yang mau bagur sayang aku banyak duit tapi bukan koruptor yang selalu bikin kotor meja kantor Sunda Kejawen apa kepada Sunda aku banyak duit kotor gede tapi bukan hasil ngeprik Bapak Haji Ono Dewana penasehat Poraka Subang dilali-lali aja wae ora kelal ora apa ya Maya iya ora danta dilalipur anggara bae ora kelipur katona kebaya bae katoning mata atau keprok-keprok neng prak udah dikokoncoan wae ibu aja Ica anu bager sayang adi anu mana apa yuna disarungan Bapak Haji Goluna deui anu bager
Bapak Luraji Nurdin Nagasari pemangku hajat RT Ukar Nagasari anu mana kapayuna deui sayang Sekdes Amik Naga Cipta pemangku hajat kapayuna sayang deui Wakil Bandi Naga Cipta pemangku hajat aturan kapayuna no mana sayang Bapak Haji Golun lain-lain Mama Menora Bos Haji Dayat Juragana Muda Koranji Subang dan Kabur Menitara lain-lain Gagah di Bagara gelis man Mama Menor kabayan Jayat sarana surudu Bos Haji Dayat hadir mah sarana sorong dibedul ngarasut disirit ngalele Bapak Haji Ono Dewan Penasehat Berkas di kalena zaman zaman kemajuan apa nasinta ketua BPD Naga Cipta era gelombang lekit apa nasinta loba nu digit untung atuh lomba untung Bapak Bos Haji Dayat Juragan Muda kurang nuruki Haji Golun nuntung sok jadi bunutuh Bapak Haji Golun duka jaya nuruki kalah ngajadi sarasan Bapak Haji Golun surusun Bapak Haji Golun Adalmu sayuran si kopo saradat sorong dibendul kalah ngarasun disirit kalah ngalerit bos jang bos sayur mayur pasar induk Cikopo tinggal jam Bapak Wakil Kapi Bos Beras Klenetek kepada zaman kemajuan Bapak Wakil Kapi Bos Beras kalian ente Karawang era gelombang Tong ala kantong Wakil Kapi deui Tong ala kantong nekit Tong ala bos kantong jang bos sayur mayur pasar induk Cikopo kapayuna deui asar apa? Apa? Asar lah sepuh. Asar hatur.